usahlala kubantu njalo ngenxa yezono zethu. Iyam number 5 khona lapha uShembe wakubona ukona kwethu ukukhulu emhlabeni. Lezi zinto zeyinhliziyo zethu woza dama ukuba kubi impela njalo njalo. uJehova waguquka ngoba wayebenzile abantu emhlabeni. Wathi uJehova, ngizobhubhisa abantu engibenzile emhlabeni, bangabikho abantu emhlabeni ebusweni bezulu. Woza shethi ungasho mina. Wathi uJehova, ngizobabhubhisa abantu engibenzile emhlabeni, bangabikho ebusweni bomhlaba. Abantu, inkomo, izilwane, lezinyoni zezulu. Ngobani? Ngoba uyazisola ukuthi usenzeleni uNkulunkulu namhlanje ngenxa yenhliziyo. Ngenxa yenhliziyo. Into edala uNkulunkulu ayisole ngathi inhliziyo zethu zikhulu. Inhliziyo zethu zikhulu. Thessaloniki 2 verse 3. Thessaloniki 2 verse 3. Bantu abamnyama abahlumisela inhliziyo zethu. Inhliziyo zethu zimbi. Izinhliziyo zethu zimbi. Zimbi futhi ziyadida ngoba sizonda abantu abangasenzeli utho. Thessaloniki, ukuyala kwethu akuyanga ngobuqili nangamanyala nangokukhohlisa, kepha lokhu sithekisiwe uThixo ukuba sishumayele ivangeli. Njalo-ke masishumayela asenzi ukuba kube kuhle kubantu, kepha senza kube kuhle kuThixo. Woza kumele woza shethi 2-3 noma 3-2. Ukuniyala kwethu akuyi ngenkohlisa nangamanyala nangobuqili, kepha lokhu sivunyelwe uShembe ukuba sitshengisiwe ivangeli. Njalo-ke masikhuluma phakathi kwethu asenzi kuba kube kuhle kubantu, senza kube kuhle kunyazi. Okuyena owathumathile ukuthi size kini simtshele ngomthetho wakhe, ngokuba asizanga nangezi lokutoboza nakahle. Nani niyazi asizanga nangecebo lokulifisa. uThixo ufakazi, ngiyabonga. Njengoba siniyala nje, siniyalela izulu lethu. Ezulwini awungeni ngomuntu, awungeni futhi ungenela wena, kodwa nje kufaka ezulwini izenzo zakho emhlabeni. Into ezokwenza ufuye ezulwini izenzo zakho emhlabeni, ukuthi wenze njani. Siyokugcina le Samuel 20:12. Ngabe ngibona abafileyo, abakhulu nabancane, babemi phambi kukaThixo. Izincwadi zizophenya, lenye incwadi futhi iphinde iphenye. Incwadi ezophenywa yile ncwadi oyibhala manje imaphakathi wayo. Ngonyaka engafika ngawe emhlabeni, uShembe wathatha iphepha, wathatha ipeni, wayisethi mimfana. Nganginama-second ngifikile emhlabeni. Wathatha iphepha nepeni, wathi mimfana. Mase ngithi baba kuyini lokho? Wayisethi iphepha leli noma idayari le noma ibhuku leli, nali ipeni. Ngase ngimuza ngenzeni?
ngenzeni shembe ngalezi zinto bayisethi ibhala impilo yakho ibhale wena ungabhalelwa umuntu wathi ibhale wena nawe ngedate ofika ngayo wathi unemsuzwana ufengile ushembe wakunika iphepha nepeni wathi ibhala impilo yakho njengoba bulana ubhala impilo yakho awuyibhalelwa umuntu ungafa umuntu incwadi ezophenywa zemhla yakhe yokuphila akayibhalelwa umuntu uyibhalela yena njengoba silana sibhala incwadi yethu ezofundwa mhla kuthiwa ngingumhambi yabo mhla kuthiwa lihle izulu ikhala abangcwele la abangcwele beyophumula khona kuthiwa njengembali eqhakaza namhlanje kusasibune ila-ke kuyophenywa le ncwadi okuyibhala ila kuyophenywa khona le ncwadi engiyibhalayo ngabe ngibona woza kwami abafileyo behlulelwa ngalokhu okulotshiwe ezincwadini njengemisebenzi yabo akekho umuntu ozohlulelwa ngento angayenzanga lana ungafa into yokutshelwa yona ngomhla kuphela into eyobenziwe nguwe futhi ebhalwe nguwe phansi akubhalelwana yabona nje ubunyowe elala kuze akhale kuze kusa umkamela umanzi ubhala incwadi yakho khona nje umfana angaze dayivuma ukwedlula uma wakhe wayembika la esitimeleni nini Monday Tuesday embika la esitimeleni umama wakhe ekhala ngaye ethi unenhlamba mayisedakiwe ethi uthi wazathiwe ngisho yena ubhala incwadi yakho ule hayi la kulento yenza kumzali wakho ubhala incwadi yakho awubhali incwadi engeke ifundwe izofundwa kodwa into elindiwe ukuze ifundwe le ncwadi akuvume lento engikhuluma ngayo yabona lento engikhuluma ngayo isazophuma iyona eyojeza kodwa yona yoni uyabona umphefumulo womuntu awoni ngoba ungafa umphefumulo womuntu awoni into eyonayo inyama nenhliziyo namehlo neenyawo zakhe nezandla zakhe kodwa egcineni kuJesu umphefumulo lento ohleli ngayo naleyo kuba ngayo naleyo khuluma ngayo isazohamba iyofuna ikhaya eliphakathi ngakho-ke siqala manje ushintshe izenzo zenyama yakho izenzo zenyama yakho zidetermina indlela yakho yethuna ma izenzo zenyama yakho zikhohlakele nendlela yakho yethuna izokhohlakala bonke abazowehlika ushemba sekufeni abagade ethenda seyingozini nathi esibuka sambe nonyasi amen sizwe sabantu abampisholo asiyiphatheni kahle siyihlonipheni abantu esizalwe kunye nabo nesikhule kunye nabo sebehambile emhlabeni kodwa kubuhlungu bahambele ehlazweni lokwehluleka ukwenza izinto ezinhle ngakho-ke nathi kasizameni ukuthi uma kufika isikhathi sokuhamba emhlabeni sifike kunezinto ezinhle eziningi esizenzile uma iphenye incwadi yakho emaphejini awu-20 ake kube mhlawumbe uhafu wepheji okuthi ungcolile wonke lawa u-19 nohafu amapheji amahle akuwona umlingo lento akuyona umlingo into ongayenza nje ungayenza ushintshe indlela owenza ngayo ushintshe indlela yokuyiphatha ube umuntu inkosi ayibusisa bezwile amen.